Harfu kap kana anaul sapa Gusti Allah. Walam yakun lan orana sayna pasawiji gairahu iku salian Allah. Wakana lan ono arsu apa arasi Allah alal ma'i iku tetep sadukur cai. Wakata lan nulis ya Allah bidriki dalam Al-Qur'an kula ini sabar-sabar saja walau ka Allah samawati ing perkara bumi. Kana ono Allahu sapa Gusti Allah tegese anane Allah tegesne anane Allah ayeuna teka piheulaan ku eueuh sakitu. Allah aya salian Allah teu aya kitu manusiakeun nama. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuhu teh. Kaburot kacida agunge atawa akeh temenan hianatan apane cidrane antu hadisa ing arab yang tanyaritakeun ahau ka ing leuleur sira antu hadisa ing tanyaritakeun sira ahau ka ing leuleur sira hadisan ing caritaan wa utawi ieu si ahau laka kade sira bihi kalawan ain hadis musadikun iku kang ngabenerkeun wa antah utawi sira lahu kade si ahau kadibun iku kang ngaborohkeun ngagohongkeun katimul ilmi utawi ngumputkeun ilmu yal anuhu iku ngalaknat ing katimul ilmi kullu syai'in apa saban sawiji hatalhut sawiji awak banyu fil bahri ing dalam segara wa tair lan kang miber pisama ing dalam awak-awakan ayak kiai di hiji lembur eueuh deui teh kiaina teh eta-etana doang rek weh ayeuna mentang ngaji paradoan rek embung malas-malasan tah eta nyebutkeun ilmu teh kitu kecuali jelema parlu kifayah loba artinya di lemburna loba kiai Bandung ngarti ahlina masalah ini arek gawe arek ngudang gawe teh jang maraban pamajikan masalah kitu ge da parlu kifayah da aya kana nu lain kan teu ulah kitu tuduhkeun tuh ka ditu atuh kitu mah geus diliweukeun geus meunang diliweukeun masalah kecuali geus hiji-hijina geus kitu mah wayahna we tinggalkeun usaha ge kudu balagur sakan ngaraji mah lantaran gitu lamun geus fardu ain mah daek teu daek doranga kabeh akhirna wah hancur kabeh. Kitabullah utawi kitab Allah wa tailun kang bersama ing dalam awang-awang. Kitab utawi kitab Allah kisah iku kisos kada parak pinarak al halimu sapa wong kang hilim ayyakuna iku yen taono ieu si halim nabiyan iku jadi nabi masyaallah. Ari hilim pan di atas sobar di atas sobar mencara teh mah nyeri mun dibere nyeri teh mah gitu pan ari sobar mah masih kene ngarasakeun nyerinya sobar nyeri tapi sobar gitu. Ari hilim mah nyeri atau ngarasa geus teu ngarasa nyeri biasa we pas ditajong nih geus teu dirasa geus ditajong batu nih di jalan geus dirasa leumpang we terus teu hilim terus we ditinggal itu ibadah hilim cenah ngadenge mah mun selama kitu hilim mah luhur di sobar. Karena ona susah pemanusia ya uduna iku ngalongok ya sinas ada udah ing Daud ya duduna halanyana ya sinas anabihi satuhuna iku teping dalam Daud marodon opo gering maridon wa mabih lan ronos iku bihi iku tetep kalawan ayeuna Nabi Daud illa syiddatul khauf angin opo wedi banget wedi minallah saking Allah taala kana rajulu yudayinu iku ayeuna yudayinu teh naon yuday lipat tahu yudayin kannya mau ya man aduh yudayin
yudayin anas saing manusia ngalayanan gitu. Iku ngalayanan isi rajul anas saing manusia pakana makono isi rajul yakul iku ngucap isi rajul lipatahu kadai kemudian isi rajul ida atai tatkala ucap-ucap ingapa dia tata ketika temu kasiramu siron ing wong malarat pata jawaz maka ngahampura siranhu saking musir la Allah mudah-mudahan Allah subhanahu Allah ayat aja wajah kuyen tangah hampura ya Allah anas saking kita apalagi maka patemu isi rajul Allah yang Allah pata aja wajah maka ngahampura ya Allah anas saking rajul apa cukup ilmu tiap kalawan maut mujahidan apane aina juhude apana saking arah rajut di dunia yang dalam dunia wa muragiban lan ngademankeun fil akhirat ing dalam akhirat punah gitu tanya kapabil mauti mujahidan fid dunya wa muragiban fil akhirat kali gitu tajang aina bro. Aduh keren kapa cukup ilmari apa kalawan awak-awakan isman apa nih dosane ayusaro aina naon ayusaro isman apa dosane ayusaro apa yang taden isarahan sopo ilahi isi aina mar'i bil asobi kalan pira-pira ramo ingkana lamun taon isi mar'i khairon iku lebih bagus bahia maka ta iya sobek mazalatun iku nggonti plesede dalam makan ilaman angin wong rohima kang rahmat Allah sapa Gusti Allah iman wa ing kana lamun tauna ya siman saron iku ala pohon maka teu siman sarun iku ala kafa cukup bil mari kalawan saji ismana pada dosana ayyuh disa apa yang tanya ritakeun isi mari bikulima kalawan saban-saban barang samia kang ngarung isi mari ma kaparatul majlis utawi paratan aina dosane majlis ayakula itu yang tang ucap sira entang ucap abis abad ing ucap subhanallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika la astaghfiruka wa atubu ilaik kullu kadzibin utawi sakabehe goroh yuk tabu iku dituliskeun ye si kullu kadzib ala ibni adam ila salas arajul sawiji wong lanang yakzibu kang goroh isi rajul fil harbi ing dalam waktu perang painal harba maka sautari perang kudatun khudmatun iku aina tipuan muslihat tipu daya kemaslahatan warajul nono iki bukan ngabohongkeun isi rajul ala merati ngatasi pamajikan et bayurdiha maka mikarido isi maraha ing ayeuna makarido isi marah ing ayeuna naon maka mikarido isi marah ing maka mikarido isi rajul ha ing marah tuh masalah gitu pajikan mental duit tuh 13 guys ya masalah gitu gue itu doraka tilu tah ka anak gue jadi wara juran nangis ibu kangga gorokeun ieu si rajul baina rajulin lawan talawong lanang roro lius lihat delapan eta maslahat ieu si goro baina lawan rajulane jelema ditagih hutang pakai teh jelema teh can boga ngan riba we gitu nyebut di mah tetanggana ngan itu jelema teh boga mah rek mayar cek nanya kata tanggana mana boga imah ieu duka ada di mana masalah kitu doraka nyebut salah teh tilu eta mah masalah ulo binain utawi saban-saban kabingung wabalun iku ono balai ala soibi ngatas yang kang anduene bina bangunan atuh kulo binain sesuatu bangunan wabalun iku ono balai ala soibi ngatas yang kang bina yaumul kiamah dalam dina kiamah illa masjidan angin bangunan masjid kuludan bin utawi saban-saban dasa asaha iku aina karab Allah sapa Gusti Allah aja kira iku yang tangah hampur ya Allah ing zambi illa man ang wong mata maut isiman musyrikan hal musyrik au qatala atau memuda isiman mu'minan ang muden muta'ammidan alai maha kulo marabina ta saban-saban kamarupan sedekatun iku jadi sedekah wadalun utawi kang wong kang nuduhkeun Allah kiring eta kasagabagusan kapali kaya migawene khair wallahu ta Gusti Allah hibu iku bakal ngaganjar ya Allah iga satalah panik ayeuna ing nolongane wong kang ayeuna nalangsa wong kang nalangsa tau hanjakal bihibuti kitu tah geunahna mah ngaganjar ngalagatna merka ka Gusti Allah kulo ibnu adam utawi saban-saban anak adam ya kulo iku mangan ing ayeuna ibnu adam atur rabu potana illa ajbadambi angin balung
kang lembut aina tungtung cungcurungan janabnya ila ajbad janab angin balung kang lembut tungtung cungcurungan minhu saking ayeuna Ibnu Adam kuliko denda meli Ibnu Adam wa minhu lan saking ayeuna wa minhu lan saking ajbadanab yurok kabu iku den ayeuna susunkeun ieu si Ibnu Adam kulu bani Adam utawi sakabeh turunan Adam yamassuhu iku ngagepok ing bani Adam asyaitanu sapa setan ieu mawalatuhu ing dalam dina lahir ieu si bani Adam ing dalam ngalahirkeun ing bani Adam umuh sapa biange ieu bani Adam illa Maryam angin Siti Maryam wa ibnaha lan ayeuna Nabi Musa eta mah teu kungsi ka bagus eta kulo muskirin homrun atau saban-saban kang ngaweurekeun homrun iku harak wa kulo muskirin atau saban-saban ayeuna kang ngaweurekeun haramun iku haram wa inna alai lan satune iku tetep ing atase Gusti Allah lahadun yakti ono perjanjian liman sariba kadai sari mangumben isiman al muslimin pira-pira kang ngaweurekeun ayas kiyahu ing arep yen tangginuman ayeuna Allah ingman minti nati saking ayeuna taneuh lumpur minti natil qobali saking taneuh lumpur ayeuna ahli neraka kang bacin saking taneuh lumpur neraka kang bacin aropi ahli nari tegese ayeuna taneuh lumpur ahli neraka halak loba sedekah anu seger-seger cai mun dina kitab saran minhajul abidin jelema geus pernah minum arak gitu ya cara nobatan kumaha sedekah ini sebenarnya cai yang kebagusan ngajeng WC di masjid tawa naon gitu kan ukur dikir tah kan ukur marhabat tawa naon mere cai na kopina tah yang cai na men terus segera tuh kul mangan sira wasablan minum sira walbas dan ganggo sira watu sadak dan ganggo sedekah sira tigeri israfin ing dalam oranono obrot berlebihan kan wala makhilatan nono gumede kulu musawwarin pinari utawi saban-saban ayeuna wong kang ngagambar tukang ngagambar kaduwe kang anduene roh pinari ku tetep ing dalam neraka gitu ngagambar anu aya rohan berarti Yuj'alu dijadikeun lahu kana yesim musawir bikuli suratin sapa saban-saban ayeuna sauji gambar sawaraha kang ngagambar ha ing ayeuna surah nafsun sapa nyawa patu azibuhu maka bakal nyiksa ieu si ayeuna mana deui surah hu ing si musawir di jahannam ing dalam jahannam kullu maulidin utawi saban-saban kang dilahirkeun yuladu iku dilahirkeun ieu si kullu maulid ala fitrati hala tetep ing atase suci halena tepan suci hatta riba sehingga pasehat anhu saking ayeuna si kullu maulidin lisanu apa lisana ieu si kullu maud ka bisa ngomong pasehat lah pa abawahu maka utawi ibu bapana ieu si maulid yukau widanihi iku anda diakan Yahudi ieu si abawah ing maulud au yunas sironihi atau ngajadikeun nasrani ieu si abawah ing maulid au yumajisani atau ngajadikeun majusi ieu si abawah ing maulid artina suci teh Islam nya jadi orok mah belum lahir di dunia Islam ka bawa bapana we kalimatul paroh utawi kalimah kang ngabungahkeun iku la ilaha illallahul arsyil hadim al halimu kang aris al karimu roman la ilaha illallah alil adim la ilaha rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim kalimatan utawi kalimah rohani paniku kang enteng sakala lisan sakulani fil mizan tur kang berat fil mizan ing dalam timbangan amal habibatani kang dipikademen saparane ila rahman maring Allah kang sifat rahman kang diganjar wong kang ngucapkeun sakarone ila rahmani maring Allah kang sifat rahman subhanallah tegese kalimah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kullu tamro utawi kullu mangan sira tamro ing korma ala riki ing atase nyudani ciduh
ainahu maka sate tamro yaktulu iku membunuh ieu si tamro aduda ing bilatung atau cacing. Kulu syarab utawi saban-saban minuman askara kang ngawurekeun isi sarab bahwa iku magrisi kulun haram menika haram isarab. Kulukum utawi sakabeh sira kabeh ra'in iku kang ngangon wa kulukum utawi saban-saban sira kabeh masun iku kang bakal ditakon an ra'ihi saking ayeuna angonane ieu si ra'in. Wal imam mukata imam ra'in iku kang ngangon wa huwa utawi imam masulun iku kang bakal ditanya an ra'iyatihi saking ngangone ieu si ngangon rakyat ieu si imam. Aja utawi wong lanang ra'in iku kang ngangon paling dalam keluargane ra'i. Bahwa utawi ieu si rajul masun iku kang bakal ditanya an ra'iyatihi saking ngangone aina ahline ieu si rajul. Wal maratun te wong wedan ra'iyatun iku kang ngangon ti baiti jati ing dalam umah suamane mar'ah wa iya utawi ieu si mar'ah masun iku kang bakal ditanya an ra'iyatihi saking angonane mar'ah wal khadim lan aina pembantu ra'in iku kang ngangon min malisidi saking harta dunungane ieu si khadim. Bahwa te ieu si khadim masun iku kang bakal ditanya sariyati saking angonane ieu si khadim. Wal ibnu ra'in lan utawi anak ra'in iku kang ngangon fi mali abihi ing dalam harta bapane isi ibnu wa huwa ta isi ibnu maksud iku kang bakal ditanya recek angonane isi ibnu. Pakulu kumate saban sirang kabeh ra'in iku kang ngangon wa kulun saban saban iku kang bakal ditanya an ra'iyatihi saking angonane kulun. Kullu ummati utawi sakabeh umat ingsun apa iku kang den maaf kang bakal selamat kabeh ila mujahirin angin aina mujahir wong kang migawe lacut kalanggar batas wa ila minal majanati lan satuhune saking mujahirah ayak malah apa yang tak megawe yes arojul sepengalaman bila ini lamongi amalan kalawan amal sabiji sumayus bihu maka kari-kari isuk-isuk isarjul waqad satrulan aina teman-teman nutupan ing amal Allah sapa Gusti Allah payakul maka ngucap ya rajul ya bulan amil tu us ngamal ingsun al barihata ing dalam waktu aina barihah salse kada ing anu wakadanu wakad batalanus nginep meting ayeuna ieu si rajul yasturu iku nutupan ing rajul Allah sapa Gusti Allah wa yusbiu lan isuk-isuk si rajul yaksifu ale mukakeun ieu si rajul sitrallah ing tutup Allah anhu saking rajul kulo mangani sira kabeh jami'an ale ayeuna hale berjamaah wala tapakun ora aja pepisahan sira kabeh painal barokah maka sate keberkahan ma jamati kesematane berjamaah kulun utawi sakabeh muyassarun utawi kulun muyassarun lima khuliqalah utawi saban-saban aina sawiji muyassarun iku kang dijembarkeun lima kade wong khuliq kang didamel lahu kadue ieu si kula muyassarun kang digampangkeun jelema ahli surga jelema nanti namun jelema diciptakeun ahli surga maka bakal digambangkeun jeung migawe amal surga jelema diciptakeun bakal tina neraka bakal kitu nu nyaho kana jelema anu kas bakal kasuwen jeung kana neraka tapi nanaon oge aya cirina kullu muyassarun lima khuliqalah tangkal oge panan bakal jadi buah maka tingali bakal murag mati kembangnya katingali bakal digampangkeun Kulo dunub utawi saban-saban pira-pira dosa ya kiru ku bakal iku bakal ngahirkeun Allah sapa Gusti Allah taala maing barang saking karep ya Allah ing mak minha saking dunub ila yaumil kiamat temeka maring rono kiamat ila ukubawe angin ana milarani wong tua ana Allah ta maksud Gusti Allah yijilu iku ngagikeun ya Allah ing ukuk li sahibi kadang kang anduene ukuk ila hayat ing dalam waktu hidup di dunya qoblal mamati sadirul maut Kilu nakar sira kabeh ta'amakum ing papanganan sira kabeh yubarik maka bakalan berkahkeun sapa lakum kadhe sira kabeh fihi ing dalam ta'am kun ono sira fid dunya ing dalam dunya ka annaka iku kaya satune sira goribun iku kang ngumbara au abirus sabil atawa ayana atawa iku wong kang ngaliwat ing dalam jalan wa kana lan ono Ibnu Umar sapa Ibnu Umar yakulik ngucap Ibnu Umar ida amsaitu tatkala sore-sore ing sira palatan tadi maka ojo ngenteni sira as-sabah ing isuk-isuk wa idasbon tatkala isuk-isuk sira palatan tadi maka ojo ngenteni sira al-masa ing waktu sore hudlan ngarap sira min sihatika saking waktu sihat sira lima rodika pikeun waktu gering sira wa min hati lan saking hirip sira lima tiga kademat sira
Kuno ana sira kabeh pidunya ing dalam dunia adiapan iku pira-pira tamu watahidu lan ngajadikeun sira kabeh al-masjid ing pira-pira masjid al-masjid ing masjid buyutan ing pira-pira umah wa awidu lan ngabadikakeun sira kabeh kulubakum ing pira-pira hate sira kabeh arriqo ing ayeuna lemes leulis saling leulis Pakeun kakekeun sira kabeh atap pekura ing mikir wal bukala nangis wala tahtalib lan aja nyelayani bikum kalawan sira kabeh alwahu apa pira-pira hawa. Nah eta. Tabduna ngadegen sira kabeh malan ing harta taskununa ingkang menang kabeh watajmauna lan ngumpul sira kabeh malan ing harta takuluna tabenuna becik ngadegen sira kabeh malan ing harta taskuna maka bakal menang sira kabeh watajmauna lan becik ngumpulkeun sira kabeh malan ing harta takuluna maka bakal mangan sira kabeh wa tu'amiluna lan ngangen-ngangen sira kabeh ma ing barang la tudriku kang ora nemu sira kabeh ora manggihan al-kabairu te pira-pira dosa asyirku iku musyrik ing Allah wa uququl walidain wa qatlu nafsi kalawan orang hak wal yaminu lan sumpah wal yaminul gomus dan sumpah palsu ala unabbiukum eling-eling unabbiukum bakal aina unabbiukum bakal nguasakeun ingsun ing sira kabeh bi akbari kalan leuwih gede-gede pira dosa qalu ngucapi sahabat bala inggih ya Rasulullah qala ngadawu ya Rasul kaumun yaiku kaum zuri yaiku kaum kang lacu al kalimatul hikmah utawi kalimah kang ngawengku pitutur lan kabagusan dillatul mu'minul iku leungeutane wong mukmin pahai suwajada maka samang-samangsa nemu ieu si mukmin ha ing kalimatul hikmah bahwa maka teh ieu si mukmin ahaku iku leuwih ngahak dihakan kalimatul hikmah al kausar utawi talaga kausar nahru iku walungan fil jannati dalam surga apa tahu utawi gagar gigi rorone ieu si kausar minadahabin iku didamel saking emas wal majrahu lan utawi tempat berjalan ieu si kausar ada duri iku teteping atase mutiara wayakut dan intan turbatuhu utawi tanah ieu si kausar atyabu iku leuwih wangen rihan apane ambune minal misik tinimbang misik wa ma'hul utai banyune ieu si kausar ahla iku leuwih manis min asid tinimbang saking madu wa syadalan banget bayadan apane putih minas salju tinimbang saking salju al kais utawi wong kang pinter man iku wong dana kang marakakeun yesiman nafsahu ing awak dhewe kesiman wa ambilan amal yesiman lima kadue amal ba'dal mauti ing dalam sasi maut wa ajiz lan utawi wong kang lemah man iku wong atba kang mengikuti yesiman nafsahu ing awak dhewe kesiwan hawahu ing hawane yesiman wa tamani lan ngarep-arep yesiman oleh kasih amani ing pira-pira ayeuna amani ing pira-pira cita-citane babul kana wa huwa syama'is syarif utawi utkibo ing dalam matalakeun kana wa utawi babul kana syamilku kang ngawengku asyarifati kang mulya kana ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abiyad iku lebih putih iku putih musyaraban kang den campuri bayaduhu opo aina putih kangjeng Nabi binan ge bihumratin kalawan beureum wa kana lamun kangjeng Nabi aswadal hadaqah
iku leuwih ayeuna aswad iku leuwih ireng-irenge ayeuna netrane panone socane ada habal aspak tur ayeuna dawa telapok netra rorone tur bintik ada habal aspak tur dawa telapok netra rorone tur bintik kana ona ieu Kangjeng Nabi aplija saniataini iku aplaja saniataini sigar aplaja saniataini iku sigar ayeuna naon ting loro waos arepe ompong nanti ompong eta teh dibabetan ku kaum nanti ke arek dakwah ka mana ting nu anu digolongkeun batu teh nyebut teh Kangjeng Nabi di masjidku malaikat teh cek malaikat kumaha keun ieu kudu dianturkeun we taon ulah atuh karinya da kitu-kitu nyahoan meureun itu utusan pangeran kitu teh nih ka ompong pan dibabetan da keur dibabetan ku kaum nanti poho deui dong kalah Ira takalamat tatkala ya Nabi ru'ya maka katingali kanuri opo kaya cahaya ya rujum betu yunur min baini saya sanayahu saking antarane waos orane ieu Kangjeng Nabi gitu katingali ya hikmahnya tadi urang kumaha urang mungkin gore jadi lebih katingali justru pantes ini kana ana Kangjeng Nabi doh malhamah iku kang ayeuna akeh atau iku kang gede sirahe adi malihiyati tur iku kang kandal jenggote kana ono Kangjeng kana ono kalamuhu opo ayeuna kalame Kangjeng Nabi kalaman iku kalam paslan kang pisah-pisah itu jadi aya komaan gitu urang apa nu komaan yang mana teh dulu ya pahamu kang awe paham hu ing ayeuna paham ya pahu ya pamu paham ing ayeuna kalam kuluman saban wong sami akan ngarung yesiman ing kalam kana ono ahabul alwan iku leuwih dipikademen-demene pirang-pirang warna ilahi mungguh Kangjeng Nabi al hudrata iku hejo nah maka hejo karena li annaha min libasi ahli jannah hejo eta pakaian ahli surga nah coba gitu artinya apa nih namanya gitu tanya tuh naon elatna karena min libasi ahli jannah karena ono ya Kangjeng Nabi karena ono ahaburi rohayin ya opo leuwih ayeuna dipika demen-demene pira-pira sesengitan ilahi mungguh Kangjeng Nabi al pagiyatu opo kembang tatangkalan karena ono Kangjeng Nabi ahapanas iku leuwih wudi-wudine manusia salatan apane salate pitamami ing dalam nyampurnakeun salat tahu ge poho aing keur tarawih bukan buru-buru boro-boro maca itu tah tahu gitu katinggalin karena ono Kangjeng Nabi ida atau tatkala teh ka Kangjeng Nabi alamru apa urusan ya suruh maka ayeuna ngabungahkeun ya si Amr ing Kangjeng Nabi qala ing ngadawuh ya Kangjeng Nabi ngadawuh alhamdulillahil alladzi bi nikmatihi alladzi tatimu bakal sampurna as-sholihatu pira-pira amal saleh wa idza tatkala teh ka ing Kangjeng Nabi alamru apa urusan yakrahu kang mikasngit Nabi ngamar qala mak ngadawuh ing Kangjeng Nabi alhamdulillahi ala kulli halin
Kana ona Kangjeng Nabi ida utia ikut tatkala den aina yang tekakeun Kangjeng Nabi bitaun min kalan papanganan akhlak maka mangan ya Kangjeng Nabi mimma saking ta'am yalingi kang nyanding ya sima ing Kangjeng Nabi wa ida ulian tatkala den tekakeun ya Kangjeng Nabi tambi kalawan korma halat maka ngalap ya duho potangan Kangjeng Nabi kana ona Kangjeng Nabi ida utia ikut kalian kanjana keun Kangjeng Nabi bibaku rotin kalawan aina korma bibaku roti samroti kalawan korma kang ngawiti buah mimiti wadoahu maka nyimpen ya Kangjeng Nabi ha ingku roti tamroh ala ainahi ngatasé netrarone Kangjeng Nabi summa ala syafatihi maka karika ing ngatasé lamberone Kangjeng Nabi wakala ngucapi Kangjeng Nabi Allahumma kama araitana kaya oleh ningalikeun tuan ning ingsun awalahu ing kawitane sima ing dalam kawitane ma fa arina maka muga aina ningalikeun tuan ning ingsun akhira ing akhire sima cuma itu maka kari-kari ngaweh keun Kangjeng Nabi ing ma man ing wong yakunu kang ana siman indahu iku tetep ngasana Kangjeng Nabi min sibiati bayane saking bocah gitu. Ayo urang apa? Kayak atuh buah pertama ieu diharap urang. Ana ya Kangjeng Nabi ida hadasa tatkala aina tandang ya Kangjeng Nabi marjaatan ing tempat kulam minalaili saking wangi wadoa maka nyimpen di Kangjeng Nabi ada di tangan Kangjeng Nabi tahta khadi di bawah pipine Kangjeng Nabi sumayakul maka kari-kari ngucap Kangjeng Nabi bismika Allahumma ahya muga nguripkeun Tuhan wa bismika lan kalawan asma Tuhan amutu ngamawatkeun Tuhan wa idza staqaitan katangi Kangjeng Nabi kala ngadahu maka ngadawi Kangjeng Nabi alhamdulillah ahyana bada ma matana wa ilaihin nusud iku tetep kadua maring Allah anu suruh utawi inggon babalik kana ana Kangjeng Nabi tatkala najai Kangjeng Nabi aya nambah ngarep yang saturu Kangjeng Nabi walati Kangjeng Nabi junuban iku lagi junub tawadda maka tawad wudu ieu Kangjeng Nabi wudu ahu kalawan kaya wudune Kangjeng Nabi li salati kadua wa idza tatkala ngarep Kangjeng Nabi aku lang tamangan isi gua suruh batang misi bawa hawal teh lekon Kangjeng Nabi junuban iku lagi junub gos salam maka ngawasi Kangjeng Nabi ada ing tangane Kangjeng Nabi sumayakul maka kari-kari mangan isi Kangjeng Nabi minum isi Kangjeng Nabi kana ona Kangjeng Nabi ada tegang rabine Kangjeng Nabi ayar kuda ing renta kulam ya Kangjeng Nabi wadu al makan oleh kene Kangjeng Nabi ada ing tangan Kangjeng Nabi ing tangan tahta hadi di bawah pipine Kangjeng Nabi sumayakul Kangjeng Nabi Allahumma kini amoga karaksa Tuhan ada baking sisa Tuhan yauma tab'asing dalam nyata aina manggil Tuhan ibadah ka ing pira-pira hamba Tuhan salah sama hakim kana ona ikang jadi bista ka ikut kala sakit Kangjeng Nabi rokohu maka ngajampe ing Kangjeng Nabi Jibril sapa marak Jibril kala ngadawi Jibril bismillahi yubri aina bakal nyagerkeun aina ing Tuhan bakal nyagerkeun ya Allah ing Tuhan ka ing Tuhan bin kulidain saking saban-saban penyakit yaspika Yubri oke ya tuh bismillahi yubri bakal nyagerkeun ayeuna Tuhan ing Allah ing Tuhan min kulli zain saking saban-saban penyakit yaspika maka bakal nyembuhkeun ya Allah ing sira on sari hasidin hasad min kulli ji ainin lan saking kaalane saban-saban wong kang ayeuna wong kuli aina teh saban-saban wong kang mulitik kaalaan saking kaalaane saban-saban tukang mulitik kaalaan kana ono ida aparat ikut tatkala bukai kana ono Kangjeng Nabi ikut tatkala bukai Kangjeng Nabi lam sane kamu kala maka ngada ya Kangjeng Nabi aptara usbuka indakum ing dalam seni sira kabeh asal sepong kang puasa wakalan mangan ta'amakum ing pira-pira papanganan sirik abraru pira-pira kang bagus wa tanazalat dan tumur alaikum atas sira kabeh malaikat kana ono ikan Nabi ida ikut kala buka ikan Nabi hakik kana ono ikan Nabi ida kali kala mangan ikan Nabi serba tangumin ikan Nabi kala maka ngucap ikan Nabi alhamdulillah la ta'ama wasyaqa wasawagoha lan ngagolosorkeun ieu alladihu ing aina at'am wa ja'ala alladilahu kalatam makhrajan ing tempat metu kana ana Kangjeng Nabi nazarat tatkala lungsur di Kangjeng tatkala lungsur alih ngatas Kangjeng Nabi Allah apa wahyu nakasa maka aina nungklakeun ieu Kangjeng Nabi nungkulkeun
Kanjeng Nabi rasul ing sadaya Kanjeng Nabi wana kasa lan tungkul asabu sabe pira-pira sahabat Kanjeng Nabi rusahu lan nungkulkeun pira-pira sahabat Kanjeng Nabi rusaming pira-pira zirah ieu si ashab faiza kala maka tatkala aina pegat ieu wahyu anhu saking aina Kanjeng Nabi rofa maka cengkat ieu kang nyangkatkeun ieu Kanjeng Nabi rasahu ing aina mastakane Kanjeng Nabi rawahu kana ona Kanjeng Nabi dan tatkala rungsur alih ngatas Kanjeng Nabi apa wahyu sumia maka den kuping inda wajhi ing dalam parike wajah Kanjeng Nabi kadawin nahli kaya suara nyiruan kana ona Kanjeng Nabi idat tadawaro ikut tatkala banget lapar Kanjeng Nabi ningali saking waktu wengi kala maka ngucap Kanjeng Nabi la ilaha illallah al-wahidul qahar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghafar kana Kanjeng Nabi jaga tatkala maka ing Kanjeng Nabi alama porusan isarihu kang ngabungahkeun sapa bihi urusan qara maka ngajungkah ye Kanjeng Nabi sasidan hale sujud sakiran tersyukur lillahi taala sujud syukur kana naik Kanjeng Nabi tatkala berjalan di kalan Kanjeng Nabi dahik sapa aina gumuih wa doa maka nyimpen ya dahu maka nyimpan Kanjeng Nabi daun tangan Kanjeng Nabi ala paming atas cangkang Kanjeng Nabi kana ono idah kholat tatkala nyepen binasa tatkala kana ono Kanjeng Nabi idah kholat ikut tatkala nyepen ye Kanjeng Nabi binisai kalawan serta rabine Kanjeng Nabi kana ono ye Kanjeng Nabi itu idah kholat tatkala nyepen ya Kanjeng Nabi nisai kala serta rabine Kanjeng Nabi alianasi iku leuwih lembut-lembutnya manusia wa kromas lan leuwih mulia-mulianya manusia dohakan apane ayeuna gumuyuhe basaman tur masme ceria kana ono ieu Kanjeng Nabi ida dahola ikut kala masuk Kanjeng Nabi asuka ing pasar kala maka ngucap Kanjeng Nabi bismillah Allahumma inni as'aluka min khairi hadisuk wa khairu ma fiha suk dengan wa udzubika min syarri suk wa syarri ma fiha suk Allahumma inni a'udzubika an usiba den ayeuna musibahkeun ingsun den kenakeun ingsun gitu fiha ing dalam suk yaminan ing tempat ayeuna tangan pajiron kang lacut sodkotan atawa ayeuna sopkotan atawa akad-akadan khosirotan kang aina ngarugikeun atawa tesok nyampurkeun tangan akad-akadan kana ona Kanjeng Nabi dalai ikut kalamanjing manjing Ramadan opo Ramadan atlaqo maka ngabiasakeun Kanjeng Nabi kula asirin ing saban-saban kang ditawan wa ngabebaskeun atawa saban-saban kang ditawan wa atolan ngawehi Kanjeng Nabi kula saing saban-saban wong kang jajaluk kana ini Kanjeng Nabi rai ketika ningali Kanjeng Nabi alih lala ing bulan tanggal kala maka ngucap Kanjeng Nabi Allahumma ahillahu alaina bil amni kalon aman wal imani lan iman wa salamati kasalamatan lisan wa sakinati lan tenang hati wal afiati lan waras jiwa wa rizki kang bagus wa taufik lima tuhibu kang mika demen tuan wa tardalan mika ridha tuan rabbuna utai pangeran kita wa rabbuka lan ayeuna lan pangeran sira Allah iku Gusti Allah kana ina Kanjeng Nabi idara ikut tatkala ningali ya Kanjeng Nabi maing barang ibu kami kada menik Kanjeng Nabi kala maka ucap Kanjeng Nabi alhamdulillah di binikmatihi tatimus sholihat wa idara akan lebih maing barang ya kami kada menik Kanjeng Nabi kala alhamdulillah la kullin rabbi a'udzubika min hali ahlin nar kana Kanjeng Nabi sedibar Kanjeng Nabi maing banyu kala maka ucap Kanjeng Nabi alhamdulillah la sakona azban ing banyu tawar puratan ayeuna puratan saking ing banyu tawar saking bengawan purot birahmatihi kalawan rahmati Allah walam yaj'a birahmatihi kalawan rahmat walam yaj'al muga ngajadikeun Tuhan hu ing ma milhan ing air rasa asin ujajan kang pait bidunubina kalawan sebab dosa kita kana ono Kanjeng Nabi jasoi ketika satu Kanjeng Nabi binasi semerta manusia algodata ing salat subuh akbala maka madap Kanjeng Nabi alaihi mengatasi nas biwaji kalon raja Kanjeng Nabi pakala maka ngucap Kanjeng Nabi hal pikum anata iku tapi dalam sanding sirakan maridun utawi ono wong kang gering audu maka ngalayat ingsun ayeuna marid
Fa in qala maka lamun tangucap isi nasla ing lapad la qala maka ngade kan lebih halpi kumana ta ikut pengurusan isi janazah teu janazah atba'uhu kang bakal nganterkeun isi janazah. Fa in qala maka lamun tangucap ieu kang ieu sahabat eta nasla ngucap lapad la qala maka ngucap iki di mar'a teu sepong roa iku ngimpi ieu siman mikum saking sira kabeh hiru iya ing impian sawiji yakusuha kang ayeuna nyaritakeun yakusuha maka coba nyaritakeun ayeuna ieu siman ha ing ayeuna mana ha ing ayeuna ru'ya ha ing ru'ya alaina ing atas kita sadaya kana ono ikang jeung nabi ida atas ikut kala bersini kang nabi hamida maka muji kang nabi Allah enggal payuqalu maka dijawab lahu kadue isi malau kadue kanjeng nabi opo lapad yarhamukallah payaqulu maka ngucap ieu kanjeng nabi yahdikumullah wa yuslihu balakum kana ona ikang nabi dapal kitu karam mi kajamin ta ami kanjeng nabi kala maka ndai kanjeng alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin kana kanjeng nabi dambat kang rapi kanjeng nabi maqabir kalau pira-pira kuburan kala maka ngucap kanjeng nabi assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat was sholihin was sholihat wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun kana ana ikang nabi dana rek ketukan ningali ikang nabi mari kala maka ngucap ikang nabi Allahumma ij'alhu hilalan aina ing bulan gerhana yumni rusdi hilala yumni rusdi ing bulan gerhana wa rusdi nan pituduh aman tu iman insun billah di kalan Allah khalaqa midama khalaqa midama tuan pangadalaka maka nyampurnakeun ieu si alladi ing sira khalaqa midama salah lugat aman tu iman insun billadi khalaqa pangadalaka maka nyampurnakeun ieu alladi ing sira tabarakallah ahsanul khaliqin kana ono ikang nabi ida wada'i tatkala ninggal atau pamitan ieu kanjeng nabi rajul ing lanang akhoda maka nyepeng ieu kanjeng nabi biadihi kalawan tangane rajul kalawan tangane kanjeng nabi merenya pala yadaha maka orang ninggalkeun ieu kanjeng nabi ha injad hatta yakunu sehingga ono rajul sapa wong lanang huwa utawi tegese ieu si rajul alladzi yada'u iku kang ninggal ieu si rajul yadahu ing ayeuna pamitan ieu si rajul gitu yadahu ninggalkeun ieu si rajul yadahu ing tangane si rajul yadahu ing tangane ya alladzi yadawiku aina barang kang ninggalkeun atawa ninggalkeun isi rajul yadahu ing tangane kangjeng nabi wa kun ngucap di kangjeng nabi astauidu jaluk aina cacarangan ingsun cicirangan atawa jaluk nitipkeun ingsun Allah Gusti Allah dinaka ing agama Tuhan wa amanataka lan ing keamanatan sira dinaka ing agama sira bari ngucap kitu nya bisa salaman teh hawitan teh astagfirullah dinaka wa amanataka wa khatimul amalika lan pira-pira pungkasan amal sira urang amun dibere eta we dibere bingkisan kakara jazakallahu kasir kana ana ye kanjeng nabi hadis iku ayeuna tara nyarios ikung nabi hadisan ing cariasan ila tabasama angin dibarengan mesem angin mesem ya kanjeng nabi ngobrol itu dari sini karena ona ikang nabi layakuli kono ngadeg yakumu kono ngadeg kanjeng nabi majlisin saking tempat salji ila kala ngucap ikang nabi subhanaka allahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa qala ngucap ikang nabi layakuluna orang ono ngucap orang ono maca ing ayeuna kaul subhanaka Allahumma ahadun sepong saja haisu yakum sehingga ngadeg ieu si ahad bin majlisik majlis ahad ila gupir ang dihampura lahu kadu si ahad ma opo ayeuna makana o barang kang tinemu ieu si ma minhu saking ayeuna si ahad min jalika majlis saking majlis kitu dah mun geus ngobrol arek balik insya Allah ngobrol-ngobrol ke negara aja gitu subhanallah Allahumma rabbi bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik supaya dina obrolan eta ulang-ulah kapanggih nu jorena kitu cara tatan ulah obrolan nu kurang bagus bagi itu supaya ulah kapanggih di masa depannya di masa yang akan datang ka urang gitu.
karena naik kanjeng Nabi ya kuno iku turu ya kanjeng Nabi awal-awal ing dalam kawitan wengi bayu hilang ibadah ya kanjeng Nabi akhirnya dalam akhirnya ayeuna lae